Reka ngusuhuze kandi nguhe ikaze nkwifuriza guhirwa mu byo ukora byose. Reka ngewe nkubwire ko umukino wahuzaga Rayon Sports ndetse na APR FC mu makipe yombi habuze ikipe ireba mu izamu ry'indi. Ni umukino watangiye ku isaha ya saa 12 z'umugoroba uyu munsi kuwa gatandatu ku itariki ya 7 Ukuboza 2024, akaba aribwo umukino wari watangiye ukaba waberaga kuri stade Amahoro. Uno mukino rero APR ndetse na Rayon Sports habuze ikipe itsinda iyindi. Ni umukino watangijwe n'ikipe ya Rayon Sports yari iri mu rugo, ariko ubona ko yatangiye ihuzagurika itakaza imipira. Ku munota wa 4 gusa rutahizamu wa Rayon Sports Farinyanye, uno mugabo akaba yabonye amahirwe ari wenyine imbere y'izamu rya APR FC, ariko ntagire icyo akora kuko yateye umupira neza ugwa mu biganza by'umuzamu Nzira Pave. Ku munota wa 8 gusa ikipe ya APR FC yazamukanye umupira Niyibizi Ramazani akorerwa ikosa na Bugingo Hakim wa Rayon Sports, umusifuzi ahita anamuhereza ikarita y'umuhondo. Nibyagiye bigaragara cyane ku ikipe ya Rayon Sports. Ikipe ya Rayon Sports rero ku munota wa 11 yazamukanye umupira Muhire Kevin na Farinyanye bahanahana imbere y'izamu, ariko ba myugariro ba APR FC bahita bawurenza. Iba koroneri itewe ntihagira ikiyivamo. Ni ibintu rero bitagiye byorohera amakipe yombi, kuko amakipe yose uko ari abiri nta kipe yigeze ifungura izamu. Ku munota wa 18 ikipe ya Rayon Sports wabonaga irimo kurusha APR FC cyane, kuko yazamukanye rutahizamu Farinyanye ageze imbere y'izamu ateye mu izamu uca hanze y'izamu gato. Ikipe ya APR FC nayo yahise izamukana umupira myugariro niyo mugabo Claude acenga yinjira mu rubuga rwa Rayon Sports, ariko kufura bitewe neza na Niyibizi Ramazani, umupira ukubita ipoto uhita uvamo. Ku munota 23 APR FC yongeye izamukana umupira Niyibizi Ramazani wari umeze neza muri uyu mukino, ahereza umupira mwiza Mamadou Sey ateye mu izamu Kadime Ndiaye ahita awukuramo. N'umukino waranzwe n'ishyaka hagati y'amakipe yombi, ariko ku ikipe ya Rayon Sports ikaba yatangiranye imbaraga nkeya, ubona nta mbaduko. Ku munota 35 ikipe ya Rayon Sports wabonaga nyine ifite imbaraga kuko yabonye kufura, ariko Fitina Ombarenga ayiteye umuzamu wa APR FC Nzira Pavel ahita awufata awukuramo. APR FC nayo kuri uwo munota yabonye amahirwe Mamadou ateye Kandime Ndiaye nawe ahita awukuramo, habura usubiza ba myugariro ba Rayon Sports bahita bawufata neza cyane. Igice cya mbere cyarangiye ikipe zombi zifite 0-0, ariko wabonaga zigerageza zose. Ubaze uburyo bwagiye buhushwa, wabonaga ikipe zombi zirimo kunganya imbaraga, ariko cyane ikipe ya Rayon Sports ikaba yarushwaga bigaragara n'ikipe ya APR FC. Igice cya kabiri cyatangiye amakipe yombi ubona afite ishyaka cyane, ariko ikipe ya APR FC ikaba yakoraga amakosa menshi cyane, aho Richard Ndayishimiye wa Rayon Sports yahaye umupira mwiza Aziz Basane, ariko igitego kikabura. Nyuma gato Dushimirimana Olivier yahaye umupira mwiza cyane Mamadou Sey, ariko Kadime Ndiaye aratabara ahita awurenza kure cyane. Ku munota 55 w'igice cya kabiri APR FC yazamukanye umupira Mugisha Gilbert ahereza neza Dushimirimana Olivier gushyira mu izamu nabyo biragorana. Ku munota 60 ikipe ya APR FC yakoze iyo bwabaga, umutoza ahita azana Darikonovic, niwe mutoza nyine w'ikipe ya APR FC, ahita akuramo Mamadou Sey ahita yinjizamo Arsene Tuyisenge usanzwe akinaciye ku ruhande, ariko aha aje gukina nka nimero 9, ibintu atamenyereye cyane. Ikipe ya Rayon Sports yakomeje kugenda ishaka uburyo bwose bwo kuba yatsinda igitego cya mbere. Ku munota 69 Ari Suwane yakoreye ikosa rutahizamu Aziz Basane ndetse ahita ajyanwa hanze kuvurwa, ariko nyuma yaje kugaruka
ikipe ya Rayon Sports ku minota 79 yatatse izamu rya APR FC mu buryo bukabije cyane, aho myugariro w'iyi kipe yagiye awukora, ndetse aho benshi bavuze ko iyi ngiyi ari penalty, ariko biza kurangira ibaye kufura yari iri mu izamu neza cyane, dore ko zari nka metero 20 zaba nyinshi zikaba 22 imbere y'izamu, aho abafana ba Rayon Sports bari bazimije amatara asanzwe, bacanye amatoroshi bavuga bati Mana Nyagasani tabara bareyo. PRFC nayo yahise yataka izamu rya Rayon Sports, ari kubona ko kuboneka kw'igitego byakomeje kuba ingorabahizi. PRFC ku minota 82 yahise ikora impinduka, aho umutoza Lamine Bahi yinjijemo Chidibere, ariko Rayon Sports yari yakoze impinduka, havamo Ombarenga ndetse na Haji, hahita hinjiramo amaraso mashya Bagayogo ndetse na Serumogo Ali. Umukino ukaba warangiye ari ibitego ubusa ku busa, ariko umukino ukaba unarangiye harimo amahane menshi, aho ingume n'imigeri byashatse kuvuga cyane, ndetse kuko bamwe bahawe amakarita y'umuhondo, ariko ku bw'amahirwe nta karita y'umutuku yigeze igaragara muri uyu mukino. Ikipe ya Rayon Sports nyuma yo kunganya yagize amanota 30 yose, igahita yashimangiye kuguma kwicara ku mwanya wa mbere, naho ikipe ya APR FC ikaba yahise igira amanota 19 yose. Ngayo nguko, reka twebwe duhite twisimbukira cyane twigire mu yandi makuru, ariko tukiri aho ngaho, uno mukino ukaba ari umukino usize amateka, aho amatike yaguzwe akarangira. Rayon Sports ikaba yinjije akayabo k'amafaranga, nubwo yabuze ibitego, ariko yinjije akayabo k'amafaranga menshi kuri uyu mukino, dore ko amatike yose yaraguzwe yarashize, imihanda yari yuzuye, abantu bose bavuga bati ni ukujya kureba iriya derby aba ari derby nyine bya ruhago, byari byahuruje umwana ndetse n'umukuru, n'iyo nka yari yagiye, benshi bavuga bati tujye kwifanira amakipe. Ni amakipe rero abahanganye hano mu Rwanda yibwisheho abakunzi benshi ugereranije n'andi makipe. Reka tunyarukira mu Bwongereza muri Premier League, aho umukino w'umunsi wa 14 wa shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza English Premier League wari guhuza Everton na Liverpool wasubitswe kubera imiyaga imaze iminsi yibasira Ubwongereza na Wales. Tariki ya 5 Ukuboza 2024, Met Office ishinzwe iteganyagihe mu bwami bw'Ubwongereza yise iyi miyaga Storm Dalag. Met Office yatanze impuruza ko Storm Dalag ishobora gukomeza kwibasira Wales ndetse n'igice cy'iburengerazuba cy'Ubwongereza, ari naho umujyi wa Liverpool ubarizwa. Ibi nibyo byatumye umukino bari guhuza Liverpool ndetse na Everton usanzwe uzwi nka Merseyside Derby usubikwa mu kwirinda ibyago bishobora guterwa n'uyu muyaga Storm Dalag. Everton na Liverpool FC ni amakipe yombi abarizwa mu mujyi wa Liverpool, ndetse na stade akiniraho zikaba zegeranye cyane. Goodison Park ya Everton ikaba iri mu birometero bike cyane uvuye kuri stade ya Anfield ya Liverpool, dore ko hombi harimo intera y'ibirometero 970. Uyu mukino rero wari utegerejwe cyane na benshi, ukaba wari kuba kuri uyu munsi tariki 7 Ukuboza ku isaha ya saa 8:30 ku isaha y'i Kigali. Ikirego ry'umupira w'amaguru mu Bwongereza rikaba ryavuze ko hazatangazwa igihe uyu mukino uzakinirwa mu gihe kiri imbere. Uyu mukino ngo ntabwo ari wo wonyine wasubitswe gusa, kuko n'umukino wari guhuza Plymouth na Oxford muri Wales nawo wahise wimurwa. Storm Dalag ntiyatumye imikino isubikwa gusa, ahubwo yatumye n'ingendo zimwe na zimwe zo muri iki gice zisubikwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Reka nihanganishe abari muri kano kaga, y'Abanyarwanda batuye hariya mu Bwongereza, kandi nanihanganishe abafana ba Rayon, abafana bari barabetinze barashyizeho amafaranga yabo. Njyewe nihanganisha abantu ba betinze bikaba byanze kurya,
ntibihangane byibura ahari wenda bizagenda neza. Reka nkubwire ngo amahoro y'Imana niyo nkwifurije. Uyu munsi twiriwe tudahari kubera impamvu zitandukanye, ariko aho tuziye reka tukunyuremo muri make nk'uko tubikoze, kuko umukino wose wa Rayon Sports ndetse na APR FC waje kugenda kuva utangiye kugeza urangiye. Akazi kacu ni kamwe, no gutuma wishima ndetse no kumenya amakuru aho abageze. Shalom shalom.